Da bokata kama ya ka hyehyehye say ya wie hyehyehye no. Ajo. It is so good so. Martina, CJ da bokata de nsema wo mu drosso papa. Na no pay what the galamse ho kobo bebre no a. Wo sha se ya yewura Gideon Boakon enfoni edaha. Na me de asema Gideon aka no me de pan ti na mesan asisu biem no. Wo se wo bia wo ye galamse. Utu godi bi. Ewo ensuo mu ese ensuo no wo ye mambofo wo ye bonsam wo ye wudifo wo ye bayifo wo ye bayibonsam ti sa wo tie mi anopai na wo gina nsuo mu na wo bo sabra na wankasa minim so wani ewo utim pa obi anka se godu no mentu obi anka se godu no CJ obi anka se mo obi ntu godu no na dia akoma be na wo gina nsuo mu unity ya ye dey hunu nsuo CJ na in fact me share videos libya na say me hu na me pa na wo ye no chese na nimu ne dwe enye na sam na wasanya kukudura fa mobile phones ni so atwa video say menado wona mo anka ha na mo say ye de ye tu ye di kwa na ye di kwa ye di me so mo jam so nkrantem ayi we dia de do nkranta yi be de kita omo machine kakraka bi enso no aka se machine no mo di tunua no enche se dia na esi ono mutimi twetwa ne hini no a no ma mini dua na to honom eno no dua mo gina kwaye ni mo ye etisi ye tinka ha na ye ka se na ho anenya edisika ekoto machine sakase de mo so mo nya galamsi asije me se omo kita nkranta asma brante ne kan se ye no ye nkoto machine kakraka bi anfa machine bi ama ye no abeshi machine no we eyese kan obeje ye better foforo enti no argument na ye ne dede na ye ne course na ye de ba ni nyina no ya de ba ko wo sha pacta Fatima to Abubakar enkrato mo de ba ye na no ya woda meeting no mo kwa enkrato de ba ye na sige de mani ji wo mo pa ye de pacta che say all presidential candidates enyin to mo say sa ayi e friend say apam no obu nyina beje to mo say ye nyina ye de ya ano ba ko ene ensa ba ko na e hyase say galamse no obi e ko obi ntu ho na mo no obi nkogina akire nkoka say me de me ba me ye ni sei etse ye nyina ne ade anokro ekwa ne ye nyina de anokro ekọ forest ahodo ye ka say galamse asay no oduru atoye mantem western regional upper wasa forest reserve omadi mu nyina Apamprama forest ohompo de Erastus Apamprama ne bebre Ashanti region wamadi Tano Nimri forest western north region wamadi wamasai weye boy Tano forest western region ehonso wamasai no yo Krokosia forest reserve western region wamadi Sansuna Supuma shelter belt forest reserve Ashanti region Subiri wamadi etiwa enti sa kwaya forest reserves ni nyina na me say I say wo sempanyefo wo kasabebo bia say kwaya wo akira unsa I say ebomu ebusia ti se kwaye ugina kira ne mom no wo ben ho na hu se dua bia oba bia si sa wo wo akira na hu kwaye na beka so we dia kwaye na ye all green ekwa kosi omo wo adwemboni nti no omo jabonten ne to ho no ma no makosi kwaye na yam pe no mo se ho nti ye ka se ya se kwaye no wo nkonkote se ekwa ne ho no ma na ya se no wo rema na be hu se kwaye no anu ho na nanu asisi efrifini nyina ya asase pese o mas abu nua ni nyina de agu fom anano na social media abrantie bi o the video esire so suma hu excavator tie rubber na masa akoto no sam se ba ko no machine no tie rubber na masa akoto no yesa de awuram yekodi yo anko na me se oni nko aseje wo wia so beba fia be no nsuo CJ omukwa no mo bafia so mo bedum nsuo ene nsuo na ye no na no wo se wo de wo hye news fa ye ma me na sama wo kan say the 5 processes are ye de treating so e ba ye fia ye pipe bon water na ye de nim say ye no ye treat we na ye no process ni mu bia ni ho ma eyi metal free nsuo mo filtration o
coagulation no be any one of metal free so because it was not a part of us. Until so no ebeba wo fie ho kronyi and so heavy metals no wom until say you betumi anya another process ebeka o say no ye be yi metal no eno so beba nsuo no bo akosoro eno so no ye se ne bo no eno nko abo no e che 5 processes ni nyina abo nti eye ni ma mienu aida se galam se ne ye bejai chemical san ye di go asase ni mu ne ye bejai CJ anase ye beko so an ye na enso ya to na boden na de bisa de wo ye galam se na wo tu god ne de obenya ne sika de to san so na boden na no na bisa se wo no betumi ato ana ena bayire kwama no nyina ye se chemical so mu bayire kwama no nyina metal so bayire ni esa asase na ye dua bayire no wom na bayire na twetwe asase ase nsuo ni asase mu ahode na de anyi no ni nyina no chemicals na etwen enra me point adwuma me sheda ko laba wo mo test foodstuffs nyane ahodo Ghana Standards Authority na wo mo ekere me chart bi okay the level of heavy metals are what in Niania the level of mercury ne cyanide ne ne keka ho e won Niania no ye di akoye yem no galamsey nti it is out in Ghana so galamsey ne ye tu no wasa ye tu no asantemantem ememe aduane na baye na wudi ne ye dua won kran ha ho baye na ye dua kran ha ne ye tu baye CJ yenko ye nime so ragidi abuako na e kasa wo hayi oso bibia wudi sa adwuma no ye mambofo wate na wo hyemo no na kasa ma mampania be de challenge Dr. Mahmoud Baumia ya otu Franka ama MPP wo de adesre ato Ghana fo nyinanim se obibia nya hweyie pa wa wo ye galam se so wasudie mo man no nya wabusua nko a se da obo wabusua ba na ebo ho nyina kra nya safe biem no kanse bo ho no se bio atie fo manim so no enye wie mu na free be gu eye wo reservoir anim o ase enti obi be kasa na se rain water se first no ye enso ye so wasuru kra na odin bia ye frɛ no wo local name bia de ma ho se utso nso wo sura odin ton abna woni papa panimu na enkasa na o say me free fiate kra de o te kra no ba enti no yenya careful person say ne yese bibia ho asam da hana owura Kenneth aje kranche obeka say afia hyase mu ho no na CJ ode na asam ekokoto mu ewo eye Supreme Court na sese no de ode to Supreme Court anim say ni manim ya no mo nye ntentem na wo mo enfra asam no mo hunu say o mampade dada John Dramani Mahama oye eligible o sefata ese obetumi asa contest say election ya o man no ebekọ no ana no eye nsema wode atodwa na se nsema wode akodan court a ogusu ehwe anim se court ebesi su ginaye na court atu na mutu ewo ho ansa na abato bre no asom na wo hwe eye se no se court nsu gusu a ya aye amanebo no wo mo edini na processes mu a na eno na o chese se o mampade dada John Dramani Mahama ense anase bia ono na sem ne se o mampade dada John Kufuor enya eligible so be contest as president e wo man mu a edien ene mo mampani dada John Dramani Mahama one day o ye eligible betumi asa be contest nti no ene ono no gina ya wo si opese court si sudua na ye hwe nti eja emra no de minim se rakan kranche nimpa so mampani dada Kufuor edi ni 8 years wieye minim so onimpa so mampani dada John Dramani Mahama de ye nim ni se mfie nan ene odi mampani na so se lawyer ni enim wo nyina no wasan de akokot ne chese bibi wo mra ni mu baabia ebehia nchemu a opuso no ena wo chese Supreme Court emomodia na omuni sudwuma entem ansa na bato bre no aso daybreak the bokrata ena ekasa ensem wo nyina na mede wo eba the hawk the bokrata mu a na afi mebo amane owura Martin Kwaku ayisi wono ayes chief executive officer Ghana Minerals Commission no ho na owo ya wodi ne dwuma na asema lawyer ayisi edi etudwa no ene se wodi ade se ato parliament anim ese budget a womo edema ya eno no omode critical regulatory bodies bia womode ehwe illegal mining sinto galamse ho nsem no wose ho akohia sempanyefo behwe na omapege sikanim ama sika na course no matumi anya no ahodi mu edi dwuma wo so mudi edi akon galamse no ensem wo nyina no wode ba ebeto dwa ebra eye committee chairman
edema emrachi ukomrachi beje feira samokuje to ablakwa wono na chese wode ensem bi etudwa ya na wo hye wo mudwumadi omudie ene empempeto adru ene sedia ekosi sika no musaka no esua nti adwuma no emane wie peye nti omo mpagya muma wom no so nyom famu de wo kom price abaton pesua so a emrachi bedwani ho no onabu OPK nidina kasa ye Davis ansa opoku ena kojo opon kroma emrachi bedwani wo fonse ayerebi abaton pesua so omo nyina but omo anka on ba bi fa akon Uste kojo opon kroma ekone ye ofuase ayerebi eho no okoya okodi nkoma a woche so no eba no galamse de ko titi wonso ho ne ade wono ato ne botom yisika de ta akire eso mo fa nko sa akon no wo mo chese nyade obi ebetena se wo makwan na galamse asenso sansa brato braso a wo mo epe abato wo pe aye vote dodo enti wo mo be yedin esenkrofo senso no na wo mo nyisika ngombotom wo se ema na sasanso na Davis ansa opoku onabu OPK ono so ede ne de atumu a wode adesre ema omanfo so munyina enye ahyeyie na wobetufu magudie no a enye nsuo ho ne ade na wode ebese nsuo na Davis ansa opokum ede nsem wonyina todwa we no declare ewo eye exonum eho ene o chese ono ne constituency ho de wode na yetintim fom yo munyina so be yo mfom de ede aboa galamsey ekono the hawk newspaper da na eno so mede ama wono na mefa wo emra daily guide monitor no ana yen sorry so we say nipa makoma kwaduonu miensa 53 na police for chi wo democracy hub wo mom koye wo ye kire no na enra wo di ebimu ba begina quarter emu aduonu bako omanya bail na so Oliver Bakavoma wo ono enra ne nsanka bail na aloya for chese enne e mo besan de ebimu aba baka no so beka wo bi omo beba na wo be pre bail no e de amano eno so de bokrata yi abo e ho amane na eno eda nchen so mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia eno no so mo chese citizen app wa outdoor eno no oma launch na adwuma ebeye no ebeboa yepa aban nwuma hodo mu nyina no okosa app no so obenya omo services kwa person mo de ma no nsa ebeka ne nyina ewo ho no kama enra nwumre me downloadi ayo app no yeah na o download a se ne atie ni okay Uganda card ne ubibia na da ho no o download pe ye bebisa Uganda card number no nti unya Uganda card number no na fe amount camera front camera na watcha wanim na a verify say Uganda card number na o de tien wa say verify pe na Uganda card no abeda ho oh wow Uganda card na abeda ho nti ase ha no services ni nyina aban services ECG Ghana Water Company GRA SNET tese bibia ewo ha no yeah enti se bia ECG na pesa onyomu di djuma na wa click ECG na kobo bia ho no wa hyase enye we de wo so bia download enti Google Play Store ni App Store nyina ho ba bia enti download di ewiase no ekonani mo ECG because said that we be cast one was the Uganda card now they are to who unya verify pe Uganda card no na ba beda ho sani etie ni oh wow Jeremy and Dahosan. Oh wow. It is citizen app no and a CJ download ya watch show the one more and a hujumadi no. It is services be anya fe na best referee office quarantine CJ to touch traffic moa some ko yi CJ kwa ko dijuma. Na we no ma be ni sa no mo se ye kode guitar dia CJ. Dia ye be ye ho bia so no omonye no tentem. Ohun bia we no be ko hon ma be ko ye ni anka wa wona ntina ko gina mo so anka no so ke contem awo. Intini yes sesemu a no mo so esunu omo ban ne sweetness omo de be ye adwuma no services no omonye ne sama yen eno wo na Supreme Court nso se omo ye ready ye omo ebetena anti-gay bill no ne hearing no so nti nyina ye watwene mu ya ye twen se womo ede ho nso so de no ebeba abetum se je de be di wi ma ye daily graphic de bokrata no ene aban yi ensusua no pa news so ya bobo so a ma me Fatima to Abubakar de ode ba ye omo ne organized labor kosia ye no gina ye omo sie no nti no so ewo ha na tofabo mu no wo mo cheso mampania odasa asrafo no ensan so enko various ensuo ahodo ene ye kwaya ahodo no na mo nko boban ewo ho CJ I'm hoping say ya sojafo yi call mo koi the resource ebeba wenye de di kan nye de toso mienu nye de toso miensa abra krom haya ne ewo we are hoping Vanguard de ashase na asrafo nyina kan Galam stop operation halt nyina na sojafo ka ho
no mo ka ho ekosi say any tete ne ekọ so epom ho kosia o ma tete ne ekọ so ati ase nti ye ko organize labor na ye ko strike ni ade si ye mebisa say asoja for kwa wo mokoi minima say ede pa na say ye nsusue mu no ye hunu no say eye asotwe na say ye bibie ye hu pa o mani bebe mo bia ja galamse no ko soja for makwa Sije no da bokreta ye bomu amane no achi so no fa ngobo na omotie say na ekoso epagya ne mu no so no ebo ho amane finance minister na ekasa wo hai wo say economic growth no so say no nyame adom epagya ya wo hye covid abre ansampo de covid eba ne se de ne ho nsesam etie no a say no emu epagya pa da bokreta hodo ene amane a eba ye no de sije nwa na media ma oyi mame emfa nwie e wo ha